So what I say? Yes. We have the root chakra, the soul chakra, the sacral, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye, and then the crown chakra. Yes. That's how normal we say, more now activating, then you are getting to your higher self. Now it's okay. On say share a American so and you'll be being a custom money year, you man. Okay. We are born here, we are not the fashionable focus here, then they and with you. Okay. Who been so young, cry. Bibi, a child will say, what 2 pounds, oh, Bibi. So what I say? Yes. Say we are saying, I can't yet. There were 2 pounds, and there can you be a sorry yet. I say, me cause soon, we are saying, did you walk 1 word? Into 1 word, then no team do Russian soon, we are saying. Well, on Susumu, we are saying, idea, we cannot say any pay him some cohaba. Okay. Because your dear friend is astral projection. Yeah, astral. Astral, the ministers in Mijana saw the Hanama, my projected astralism, your caba. Okay. And your dear friend a time travel, which we do, and also so no any idea because and no okwa, we a dead body cry. Okay. Odu be who saw the one, you bet enough for you. So, okay. And imagine, say, we now see Mijana saw them. Me mentiasian, but we so can. Okay. Depending upon now. In this point, I say, more I sorry them more. One way I'm from. Some chairman, every benny I would do. Mobile sorry, Anna Mudikai, Uramu, a Kosheba, and I say, there and then I know, and I be busy Mamuka. Dear woman, say, as answer when nipa, or energy centers, Ubia Ubi. Okay. Your idea, a 20 friends say, aura, and no magnetic energy. Some magnetic energy, no energy centers, be a crasano man. Okay. Account. The Miankasame my own astrology, a wooden pansem see. Okay. I bet my own some I can't and some be a wall, and not just soon some movie as a candy pound. Okay. Also, Nipa, or positivity crowd, or negativity crowd. Time I had the war, I was so cold, I became a date of birth, and also crown formations. Okay. Indeed, me no, make me fast wa ebi abeka obi asem no enye de obi beka ansem akosunsu mu wi asem nti asosunsu mu wi asem no very deep. It takes a lot before so obeko dem yenim say we evolve ne de wo wonea obehunu ewe nipa ho a wotumi de ka bibi. Okay, me da say masan ba ho na yaba bebo awura sunsu mu wi ase no because said you can say deep no ye be ko ne akwa dege ne ahwe de ehim ma me ko sise wansa ma ba na jamfio sise Nana. Ye ka sunsu mu wiase. De ya na mo friend no spiritual realms no. Ana bi mo so be ka se wiase ba ko no e wo ho no ha. Yeah. Pe ba bia wo free ba no. Wade sua wo sua nyina sisi a eno nti uni sum bia mu no. Wo gidi se bibi wo ho a ana ba bi wo he fro se sunsu mu wiase. Word no. Sunsu mu wiase spiritual realm and na sefo no. E contaminated word. I don't know how to say contaminated word. Contaminated word. Chirimwe. Obina. Nkana nkrofo bi. Na omo atena se a. Omo aye nhihye. Nti nhihye no mu no omo te ase se as time goes on, ye beba bedu level bi a. Ye be move from believing to knowing. Okay. As we speak right now. Era na ye wo mu no wo idea kakra efa the way we are say movie e kona wo idea kakra ni the way the lane na we are say fast way concerning the zodiac sign we are in the Aquarius era. Yes. Aquarius era means era of knowing, not era of believing. Okay. So now obi someone smart obi ya ni nadwen bia we smart obi bi no adwen hunu say ya hihye esum na edi kan e de nipa ahyem ama ye rule nipa wo ho ama ebi eni ebi a omo ya atwe omo ho afi e ho side e na ya hihye ya san create esum foforo out of first one no e na ya san de ache edom e na ya rule omo a afi be ba bedu mpempenso bi no sa asum second one no so bete ano ejo e na ya san create third one e na no so yes the rule among force. Until to some point, the same crofo yet as yes, behind creation of religion. Religion is a creation mastermind among 40 or more mastermind on the at all. Okay. Until Oma who say bedroom pempenso bino and nipa be fed up of
religion. Okay. And what you say because him dear concerning mysticism. Okay. And him say we are going to move to the level where we move to knowing, not believing. Okay. And yes, waka bibi akoli debi. Afi me pese me hu bibi. Me pese me hu bibi afa me hu. Omunim sa no e na oma kwan other word as a spiritual world ewo ho and obi yetumi koba. Na je say there o person come here ase ne say eye bosirem kansem. E ade nipa bi na create but exist. Yes, aneti. Oh, okay. Yes, aneti. Okay. This is the thing. Oh, shusha ewiase bi obebi a enye physical body na nyabutre it's easy. The whole idea ni ye fan nipa as a whole o discuss nipa holistically or ye nyama menu or ye entity menu honam any sunsum asa nipa ye honam any sunsum asa okay holistically major nipa ye honam any sunsum asa okay. Now, hunam no ewa na fa oye relate to nyama eye physical because eye physical. Okay. E na hunhum no ewo eno nso adwuma eye. Now, hunam no ebo bra ewo physical aspect. E na hunhum no se hunam no ekofom elowa ne ho a na hunhum no nso akobo ne bra ewo ono ni hunhum nti ono ne hunhum tibiam na ewo fa he ye frɛ ho sen eno na obi akwan ni terminology e da ma no say spiritual realm nti to you sa place in e frɛ ho sen eye hunhum abrabo efa aye bo no he na eno no ani akire bia e wa ha honam mo de no ai enam say ye honam aka say physical world nti brabi abobia na yehunu wi ayase because na physical friends world da ye de ani na realm ye de ani hunu eti say honhom na wo se ewo ye mu a ye hunu no no wono so ba bi obo ne bra sa place no obo ne bra ne ye frɛ ho sen ba bi obo ne bra no enye kire bia e wa ha ya ye frɛ ho sen eno ye the other side of the coin of the world okay and na obi atem ne say sunsume wi ase enti wo frɛ ho sen me frɛ ho say the other side of life anything because this physical side of life no we see afeni wi ase enti identity spiritual side of life no ene de ye ni din ma no problem a ewo mu ne say terminologies brofo tree Hausa Arabic enu na ye issue no okay right now se ufa brofo na oka your friend is saying spiritual realm. You are dealing with two things. Okay. Spirit and a realm. Realm ye den. Realm ye tibia bia unfa weni unhu. Yes. Ba esi. Nti question ne say aha yeti ye wo abode bebre a omu ni hunam. Okay. Omu kita hunhum nko a. Ye ne omu na ye koba wa ha. But do we see them? We don't see them. Okay. But they are here. Into omo duelo he. Omo duele ewo because omo nkita physical plane no nteno. Omo nhye body atade ne nteno. Omo wa ha unhu omo. Okay. Nti omo nni akire bia so obi akwan ne woni kasa mu say spiritual world, spiritual realm. But in the actual sense no the main explanation ni stages ni e mensa. Okay. Obroni yeko because distance we learn them from other people. Okay. Meanwhile, yankasan ye wo enimde nu wa ha. Ba ye to ye de egunu nti edin nu ye din emaye. Okay. Ye wo physical realm eninie e na ye wo subtle realm. Okay. Now, so called nkrofo omu discuss so omu ko spiritual realm ne na sefo no. I'm telling you with authority. 99.9% a subtle realm. Banya spiritual realm. Spiritual realm. Me da say ye fancy o ma memra na jamfi ho ansa na makọ apostle ho na am so won nte ho wo sisi ensem na jamfi pe wo so mu a wo mu no huhum mu wiase se na mugidie wo ho etie mugidi se bibi sa wo ho mugidi se bibi wo ho na se de na apostle echechiri se de ya na asofo no gina fa ko a otimi ka se wakọ ho aba no enye mmre okay
say wo gina fa akwa say bi gina hwa say makọ sunsun wiase o say da bia me ka say me ye bia ade be che na me hu say me mfi ma o mai kene mra so kakra ma me na say me mfi pra ya me ya okay say be yi no free so ni free akwa say be body ni vibrate and you ntimi nyina sore dem say makọ hwa aba okay but o gidi se ewo ho na mom ne ntimi nyina fa akose e kwa aba de so fo ne no mo kan de tie ne say omo edi ani yo haba ya de hohoro edi so mani horo mani ma mani bie okay ana ye so masum ama omo spirit na ti omu na kasa omo ti okay nti se wo ba ne nchen a ono ne spirit na ewo ni mu no o kasa kire ono ne de no o ka ne ho asem kire no okay ono ne spirit no because o kasa ma ne tinti o ma ne bisa wo de no de nti am ba ya ba bia mu fire ni nyina no na bia na no ka ho okay ho tutu se o dina ho di sm duru kono na wo tie firi ne spirit ne ho okay no me ya se me bowura honhom wiase no it does that mean say omo de sa me bowura honhom wiase ne dada ya na de so honhom wiase de ho but say de omo kan no de enti sa ye me me kan no omo ye omo ko bi o mani na omo abi o maso enti wo hu ne honhom kasa a wo ti o kasa kire wo de ma me say example yi enipa honhom a ewo ye mu na omo se by Christopher say guardian angel nyame abona bo fama say won hwe so da me ho masem obia was a spirit ni bi okay aye ko mu di achi 24/7 no no ma tu mo no nam de o ti mu na na say ono ya otuma no do achi de o ti mu no okay ono no ye no ene no mo kasa kire ye de ntia me kasa mo kasa kire de bi ho no ma tu mu say o ho no ma na obi ho asem abesi utrim yes ese hu na che na spirit na be bo spirit na ma ne say oba okay won say so ka obi ho asem na wa ma so bo bi din na wa ma na just wo aha ono ne de na be bo wo de na ma ne say oba but you say wo nti ni ye ni nti no bo say aba wo tirim say asomasi mi hu na che bo say wote ho no ma bi kura mo te fe na modi nkomo opie ya say asomasi kan say hu wa che bo di so bo di no wa ma che say wo anti spirit na no na omo ko pagya omo di mu so de na apostle kan ono ko ama ne de no ye den haban bi keka bom ma no egu na sum de bi ohuru na ni ma ne de ne pagya ye kese say ohu obi a de ohu obi a ne spirit ne kasa ma ne te amotu bisa wo spirit na sem no na so for na agigi bi a omo se na mi bowura honhom wiase no me hu se me gina bante ba dwom sesia me hu se na manyado se na ogina ni mu oboa onwura ba bia na ni no de ehu okay ade na wo pe ne honhom na wa mana sa ahoden no ha na man de hu sa ade no emra ba sise die so okay o se footballer pa abo boda sa esa ka abo pa o se footballer okay na so you be a footballer bi aso ni bobo so so ho okay o se obi na avanse wa body trima ka se bibi sa ewo ho yes media ade we so obi obeka bia enye se makoti o be practice okay o practice dey spiritual you know spirituality no say you gra honhom ya se ni ade no ye ko honhom no me practice me ye okay and say o ka se eni ho a me nyintum because me ye bi kura na otwe mai okay me free me de me honhom no me pede no ko to baabi ayi ma me honhom ni free me mu e ko busa asem because nipa o mu wu no se sa de ni ho a nipa o mu na hefa na o mote Sababo ni mihu se twase nipa upra kope no achi na tembu ho entobu a yebu o maten sa de na ya adwenkyere ba no o kire na adwen okay omo de o kan asase no ese Isaiah na se we were is it efficiency member so for Hebrew very good Hebrews 9:27 yo mu nyina kan sama do asem Isaiah kwado se nsonsoro ne ho ahom okay masa sonsoro bi ani ho ye nipa wu a na sa wonte ase a etimi frɛ no okay but ahemfo no frɛ ma oma de wo tena konya so ha no o mfrɛ na mana bada nti saa no bi se sadie asɛm ne hia wa se wo kɔ ne nkyɛn okay wo nipa no kɔ ne nkyɛn wa sama do okay so wo de padua na da wo de kɔto na wa ka de wo bɛka wo ye niam sɛ wo de no wo gu so research a wo bɛti wani wo se wo so wo hu bɛti wani ana wo ba bi a wo pɛ sɛ wo kɔ no ne elidu an wakɔ akɔ hu nti saa ngɔfo no omo so ano so ye wiase ne foforo na na say susum ne wiase ne ani ha ho me dem say ho ya sama because omo wu no e ho no omo wo okay nipa no omo wu until this point no by per said the mo apostle ne na na jamfi mo gitu mu say susum wiase ho no eye ba bia wo no omo wu na kogu no aye ya sama do na ho na mo frɛ no susum wiase na na
Okay. Me de bi amadesua ene de me ye akodu no. Okay. Ahon foforo ho ena mo mawu nso ho. Okay. Ebi wo ho ya ahonhom a omo mani omo saa de bo omo mawiase mewu nkoi. Omo so wo saa asama de ho na. Saa so ho ya bi. Okay. Omo na wo pe obi a o frɛ ne brɛwo. Te sɛ me de ahwɛsi wo e frɛ saman obi a wawu. Obi a o menti ase omo na me kan se bia ma ebi ati akɔfrɛ saa nipa no no ote omo kasa na no maka na say ye one sama o kan obeti recitation and say incantation. I said that kra nye just few words. Apostle dem ba ho. Just few words bi. Okay. Obeti on say utwam wo odame utwam na obi frɛ odame so obi na frɛ kasa na hand saa that moment na obeti say no nim say nti na wo ye. Okay. Obebo nipa ne dini ade akade sese wo kan saa ta mo mero ne si ho preko pa ne se we pie be de bo afre na na se wa ma o de obi a wakwa asa aba no wo mfre na nya no okay spirit no be ka cho se wa ba na je so oni ho bi okay right abusia bodon kwa pa minute aduasa agenkwa 101.9 FM so ni adwumadie eya setena mu nsem na de ba ko a na ye bobo ho eya sofo no mo a omaka se yakọ honhum wiase eno ne pese ehunu se yo bibi wo friend say honhum wiase anase ne bibi sa na wutie se de nkomo ne kona Apostle Collins right one na jamfi egira benkro say bibi wo friend honhum wiase but owura sisi wasi bibi ani ho technology say de wiase ne ko ne yo Aquarius aye technology chi say wodo ani hunu no no de ohunu say eye kasa bi ana nipa bi aka to just to deceive amanfo but ba ko ba hunu say Apostle Collins said you no ete ne honhum wiase ase no ene na jamfi de na enyepe nti Apostle ba memra wo ho ye ka honhum wiase na eye ba bia wo no mawu akwa friends asama do ho den samafo no ana wote ase friend no asama eye friend sunsum wiase no anase your realms bi ho a ye friend sunsum wiase Mr. me da aja se me kakakra bi afa me nia sisi okay na na o kan na fi ma ba wasam so na utie sisi na o ka se said na na kan ya say terminology no kure wo mu ni se on se de tie bia ma na ka san se o sisi nsem ni nyina obehu se eye hu na mfamu na de no na emum ne a untumi hu gise watu mpon so na said na wo bisa se nipa ene ma mienu eye honam mane ho yes na ne be bia sa ho me ne tene ye frɛ ho se eno ne asem bi se be do so what I say honam ne de ne be frɛ ne se honam wiase a na the physical plane na ho me ne so be bia otie ye be frɛ ho se okay sa be penalty nti fine obetima kan sa se de o ka se eye term na bi atemi no ho no but ye nti ase se eye plane okay nsi ba bia ho ye bia said the nana e kan ya nti make us ameka che say ya dey for astral projection and your time travel okay time travel dey bremo continue say you 2023 obi say me call 2060 aba obi si bia me call 1940 tani say utimi ekọ wanim obi timi ko nanim obra ye nyanduru ho yes that dey wiase ne bi di kan ja bia na nti na ebitimi ye ade bi nti na e wo dia ono na implement bibi o invent bibi no okay asa what I say hwe on se kan tan kan ye ka bi asa aeroplane me wo ho kwan se mboni ni dia okay wo ho kwan ka se nya se mboni na ye kan fa no ho sa ka na 1950 abeba 2050 na 1950 sorry 2050 ka ne beba sa ne beba asa wa ya si ho enti bia oguso hyehyɛ enti ha na ye ne kan okay na wo ye de hu se 2050 na sa ka no beba ejidi se eno no ebeba chi ne ye nko wasem na ye duru ho ne de no wa kire mu prekwansa ne akoma asem no so obi na ye ne ka wo ye evolve ka no wa ye no 2022 2023 chekora msa chekora okay ka ne na eda ho sisi ano se limousine ya mana taban yo se whatever enye we mama dia sero play bia kurukuru bia ma for so airplane so ntu da okay ye ba hwehwe aba me hwe na picture abusia momra Facebook na momhwe ano ye yellow color right abusia momra Facebook na momhwe ka na ye ka ho asem no oro na ye ne ka no ho akosi ado ani be ho no do enoso akọ market abenya bie bia example na oye na o try say obesesa obe modernize na say obe modification ewo usi de hu say
2050 ana ka ne beba okay enye ba akofo ene yebi nti obi a okuta sa ahoden ne bibia on say ade ba akon a eya na ye nti ase nse obi a oye evolved bia no oye researcher okay so that's na nati we ni a oka nti oka wase me ye bi kwa na watwe je dem ma che say yese de ani ehunu na aso ati ne ye dey e de edi ho de nipa onim na ye dey oka nti eye dia nipa nimu no e na oka nti ono na ansa na oba be ye we na we de wahu okay ti se onso be se hunu na oka me papa no apostle is a okay me nko ne be bia wo da nimu no ana minimu bia wo ye close to the man okay didin de okte ya na so wonte ya na onye no kwafo enyi na enim de o nema otumi ye nti eye ekwan a ye fa so ehun se ade ya baba ya yi aso weka bi because the man is known to be evolved which obia we evolved bi anim se papa no this also be hwehwe a obehun se ne papa we ade fi se on se odipa bi oba sa sisu bi ya wa kyede akura no so what I say e bia me de enwom to papa no ne de no ni dache de no technology eno na wo okay nti saa de ni mu no obetima ye bibi soronko bi something unique a ogino ho a wonti ase nti na ma me kan sa na na o ka se me ne na na jamfi nti ase enye we on se na na jamfi me e bia se ne a obewi asem na ma wo gina no se o se ya asama adon yes me da me nyi ni se ya asama adon ko a ena yesu nso mo wi ase me nyi se sa na na so e kan okay because kon fa so bia me ko ho be ta ko ne ho on se e bia o to ho o ye nipa ho adwuma e ti se yabo obidua de obo dua na wo okay na odibem nye dua ne de kun no ba wo dada awo so pa ma chew na ono jitum na di dua ne de e chew bi se na wona I break it agro na sisam ada wa so da mon kan I break it ni bi ho break and loose e bi nko so me ba na mu ye introduction na me se minim se na na ene mini sisi e na do mo ba ha enka meka se yanko pa so for be kan ada onya sofo tiri apostle enko fa manso ma apostle de onya sofo a meba onya sofo a ka kire se onya sofo meka se enko fa sofo meka dabi nti na meka kire se apostle na se kire ye osomafo okay mi so da me se wo ti apostle ne ye ohwefo na se osomafo osomafo yo se oba ye ho na ye de ye sunsun mu ne ma wo enti wo ye sunsun so sofo sumu ne ma ne de ye wo ho enti wo ye sunsun so sofo on say asori the word asori ne ya na mpese meti yes on say asori who is bible oh some me bible nkura we am there bible dey say bible dey wo mitirim basic instructions me bible dey wo mitirim nti ameka say bible wo mitirim ne say yesu Kristo na ya boni Jesus the Christ yesu no ye Kristo no so we pie Ghana ha enka yotumfo na mpacho bodi a pacha me na na wache hene ya nam o mena komudi baba bo je Pilato ne Herode insu ya baba hanka ya nto nya ma ya yese ya bunsa na nka baba ofe odano ho na nka baba nti bible de ye book da ha ye hunu a yesua nsem wo me de me fan say ye myth eti say ya ka say ose enya abodo nkwan na nipa di obenya nkwa na no nti obi yare osofo no aba no osa na ase kwachene kom okay also no come the ba nti that bread has a deeper meaning and also here the chere ade ba ko ya ne say there is one aspect of theology I refer the folk theology that is whereby me preacher untimi mbusame asem yes the American you see about 80% plus of religious activities in this country are basically on that aspect of theology nti term ya nipa no nsam hwehwe omason in a bibi ebede ibubisa when you are trying to be smart a honorable said that cliche is na fina threat never touch not my anointed do this do that na eno na ye buka okay dia kata nipa no so a nti semete o point am make na se a asofo no mu hunu ye because omo me kwa me musa omo question we say o pushina na fe wa sha se hunu emfa won san ka de masra no wo don sa ka de wasa na se do don sa wo nyame ani mu wi anu masa ji sika kakra na piso sika de e depend ko bi afa so eje no oh okay so what but what the bible preach was sorry them well me preach bible nti na kwa say e myth okay na me atoto bibi ho na masa so what I say na wa ma on sorry ma na hu say de wo twere ni mu no myth hey
Omugo ha me obetu awon ko form no o come back kan de me na me kire ba on be kan chan me de o me sa ho right that would means that oh okay am fa yesu say ho nti o se nya yesu say for ba ko be ka ho nti na me kan so for asa ka we aja ko Kofi producer bomode ana pe yesu say for ba ko be ka ho mam sisi a e wi ase na e wo ho and no you can nyame what provides your needs becomes your God. Okay. If we are universe. Ka me am say me sisi we nya kwanya ba na na say o bra na ye be a me ba be ko sisi ho nti fo anu sima me ka ye me ko a nka hu sen kan sam nsam ne de be pie say ye obre kakra um me ko sisi ho sisi pe de odi kan kan ye ene se de mpanifo no a chemu no de me busa won say ugidi se ahonhom e wo ho oh ugidi aye very good sa ahonhom no mo ho no ehefa ana mote omuti heya ya asasi so ya ni universe no you see ye wo universe ne ye planet okay enye no nko na ye planet ye de no is made up of earth okay eno tumi fa honam enti na yeti ha ye kura honam okay by then other planet wo ho a emfa honam okay nti sa planet na wo ho na emfa honam no o pese wo kwete na hobi ana o pese wo ko hobi a ye emfa honam nko okay ye was specific abody a omu they are meant for those planets omu bo omu bra wo ho omu ne physical body aha no ekita physical body right now na me ye point because he say baby amanfo ka say yekoba ne na sefo ye hunu ni nyina no eno no because of say ye what problem in terms of terminology. You see, when we want to handle this things, as I say, you check terminologies ni ye okay eno na ye problem no ye wo subtle realm subtle realm no eye baby a ubetumi a drop body no na ode honam no abobra okay right now no it's not about time and space okay because anytime you talk about honam any sunsum no na o invite nyama menu time any space okay time a program yesi ya no ewa ha na baby ayete ayeye no space na ayete no but right now miti ha no my limited with the body and untina me hu ne ewo eban wechi okay but at the same time so me wade ametumi ayesisi a meti ha no me hu eban nechi okay eji sade na obeye no wo de de na beye de hu edan nechi it's so many ways let's not go there yet okay nti subtle realm no en ewo ho enu no enkire se uwura bebi akọ bebi aba a two-sided coin. Okay, enti meba one more said the apostle ne na jamfi eka say omuso betime afiro mu akoda rem na omugidi say honhum wiase no akọhwe anako bisa akọpa ade omo ho no ho ahuna ba no wo pese o chese eno no enya no kresa enya ewo ho sa o betime akọ ba enya bebi na wokọ na ye hefa eye haya basisi anu o bobra without hunam. It is a home no a free ni peduani mu a de obeso kan say enye different realm bia na ekọ yes earth realm ya earth realm we na wo eye haya basisi anu wa drop physical aspect okay or live invisible life that is your belief it's say obi wu a e ba obeto say obi wu a wogiri say ni pane de na otie we akwa fom no honhom na woni mu no wa fa he we pie ekọ he wo ha okay. But this is what you should understand. Because of say onunu ontumi mpiki honam biom no omu wo eya hayao ba omu wo bebia omu bo omu bra awasase we ya na so ewo universe haya okay nti sa eho no a wo betumi ade honam akọ ne nasefo no enya awufo de nko a there are other aspect of it enu no ye subtle realm okay nti eho no ye didi wo ho ye num nsuo wo ho ye bieja wo ho ye da wo ho nyamtre wodom na omo afiri mu wa ha no omo awura honhom side no e no so wo universe ye mo no omo timi faya wo faya
so much ya afiatu ni bi ohwa said ye no hu no nkura kama na ye di hu nkomo no nti ho no nya spiritual realm e ye subtle realm brofo mu no e no the subtle realm a mo timi fire wo ho ye bibia wo ho bi ye bo nipa tuo wo ho ye de sekan wo nipa wo ho ma ne ka ne wo ha e ye subtle realm okay but say ye go beyond eno because e 3 stages and with 3 stages no so no eni bebia wo ewo mi hu ewo bia body hu ni nyina wa ha because as I said yesterday una wo ye wiase ketwa no so whatever is going round in the wiase big no it's here you just need to light it on no so 3 stages ni na wo mu nti wonim bebia wo be click and only baby over press here. See how you switch to the subtle realm. Subtle realm, it's easy to go. With a little push, you can go. With turbine or whatever, easy. But with the other realm, you can beyond the subtle realm. And that form, Sir Realm, your friend is saying, I don't know. Well, with because what me say your physical realm the university that's your subtle realm so there and another realm na beyond subtle one your friend say so nia ya ti a omudi ama ye term na obroni di ma ya ye ka enu na ye kan kwa enu ni say your friend omo friend say spiritual realm nti enu no nti say waje to me say oba be a friend spiritual realm ho but not with the explanation we are giving ana me chere say Pew destination and explanation and categories had your now what you to me say your baby a friend says spiritual realm beyond the subtle realm okay and it's not easy to go obia onya 1 second's glimpse of a hono on kasa and then ho hwini ho then you don't be on kasa you see until na medical time and space once a month. Okay. 101.9. This the way we are handling this program is some kind of way. It should be from the scratch. But anyway, let's go here because we are starting baby. Baby, I'm so the you see, this is the problem. Yeah. After you so be break you see, this is the point. Time, any space, evolve, any subterranean. Okay. Yeah. Beyond a hole, time, any space in the hole. Okay. And crime, any kumasi the same. Many the same. Okay. It's one in all in one. Okay. The little glimpse from there, you have Everton. You see Everton. You are cool. You don't worry. Na say unya glimpse kakra wo na opese oteha na go in line with eno a umbani pemu. Okay. Umbani pemu. So let's be like honest to some point to some people to people. Okay. Point in Nipa we a two-sided coin. Other side of coin, onipeduana utumidi bobra emfa jacket na ye honam no nka ho. Okay. Enu ye subtle. Obi betumi ahia wo ho edi udem. Okay. Obi betumi ahia wo ho akasa akere wo. Obi betumi ahia wo ho ahele wo atie wo asem ene na sefo. Ene eno nso no e wo ho miamia ye wo bebia marine de wo ye wo bebia ewufuo wo ye wo bebia moti ahwan no mo nyina e wo ene na sefo. After eno no all the problems and coca na ekoba nyina no surrounded with physical no any subtle no. Okay. Nothing that's goes beyond call in true spiritual realm now. So we should stop telling people we are going to spiritual realm, we are going to spiritual realm. Debbie, but they can't go. You dare not. Why? Because nothing obibia wa onim ho owo hunim die mpo no ne kasampo kire. Okay. That is when you have the theoretical knowledge of a whole okasa kire. Not the practical aspect of it. Wait, not a practical mpo. Okay. Okasa kire. And we are one. Okasa yesunko. Okay. And we are one. A little practical aspect of a whole. It make you nobody. Nothing. We are nothing. When you are going to akobo any prayer or order.
that spiritual realm na one kasa wa categorize the amaye no when ya kwenya abo ni pre ahwe hoda. I don't have answer. Yes ya de eno na ba mi ahu die betumi de nkomo na kodu na kasa we have no answer there ene na chese de wo ka no na wan kasa kura wunim na ewo mu ni say din to go. But you have been there before with real people who has the teachings. You can be guided to have a glimpse. So some have had a glimpse before. Wow. Because I can say Ajenkwa 101.9 FM Senior Jumadi ni ASETENA mu nsem nene honhom wiase anase sunsum wiase a adifo no bi eye ya omosi akọ aba ene 31st night omo hye nkoma kese na o in the realms of the spirit no wa sha ase that is the Lord no keke be wiase so embam eno nkomo na egusu a yedi ene apostle Collins and a Liberty of Hope asafo wo nana jamfi e wa ha wono so traditional worshiper anana nanya sa awono so wa na fi ye wo Muhammad Ali Sisi wono so mystic man aye no mo ebon komo ofia na minimba bia wadwenkyere akwakodu anaso asemisa akodu onkomo ayedi ho send no WhatsApp voice note ebra 0244840101 0244840101 a community do na no mienu abo na jamfi odame mesan eba ho biem pede na Sisi eka no wa me ahunu se sa honhum nsem no yo na hodo miensa ewiase die ye honam die ya yetemun eno ana wono mu a omuwuo no a omukọ a motimi kọ from bani ade no oso omuwu a eno amu no mo na emumenam say sa part of this physical world and yemfa honam na entra ho nti no anom honhom ewo ho na emum beyond that no ene wo de friend say sa spiritual realm a woni apostle gina dia dance say ewo ho but yenko so simple say de obi gina sore dem a wose makọ ho e de aba no wona waka ne several times am yehunu say utumi ebowura ho say wo frɛ ohini bi na oma okɔ ho okɔ ne na so ana say utumi frɛ obi fi ho e ma ne ba ma mudi nkomo eye rem ben ana sa de no ho true say wasasi so but the other side of this physical world no ana yehu omo ana say also ni say eye beyond this physical earth ne side of it say sunsum sem no ana ma omo sua sunsum ne makɔ achi no na nye bibia na say bo obusa na so ni ansa no me na ya adwen 100% because sunsum sem no o say me ba ha o say me mbo busam sunsum bia din ana say God bia din me moda at the moment I was born in Dino, I said, oh, friend, no. Your money didn't cancel. There be near one as I know didn't home come up. See, at the end, yes, yeah. There be maybe I'm in apostle here. Okay. Yeah, can you soon say, okay. Bet me about Budin, wait my Budin. That's and the moment I said it to boom. But some men was here. Now, and now a God way, we will have say, we have the men can't die. Okay. And then we are mentangible. Now, we have Oni answer be wa kajan because sunsum sem no enye be bibia na otimtena bontenka and ade ba ko a bia be mama gye de o kana